Vladimir? 7 slova. 7 slova. Slavoljube? Ništa. Ništa. Izvolite, Vladimir. Predanje. Slavoljube? Stop. 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 Slavoljube, koliko slova ima vaša reč? Nema ništa. Nemate reč. Ništa. Vladimire? 5 slova. 5 slova. Recite. Karta. Karta. Koji latinski izraz koristimo za prekršaj zakona, prestup ili zločin? Koliko je perioda u Mendeljevom sistemu hemijskih elemenata? Da li znate koji je engleski naučnik postavio teoriju električne indukcije? Vladimire? Maxwell. Ne, Michael Faraday. Ko je naslikao grupni portret Noćna straža? Nema prijava. Kako se prezivao grof ljubavnik Ane Karenjine iz romana Ana Karenjina? Vladimir? Vronski. Tako je, grof Vronski. Kojem instrumentu svira Ravi Shankar? Šta će biti s kućom? Replika je iz kog domaćeg filma? Recite nam, Vladimire. Maratonci trče počasni krug. Tako je. Koja figura može da započne šahovsku partiju osim piona? Vladimir? Skakač. Tako je, skakač ili konj. Koliko glava je imao čuvar na ulazu u podzemni svet ili had? G3. Glava. Dalje. Dalje? Slavoljub? Dalje. B1. Dalje. B1. Prsa. Dalje? B2. Prsa. Kolona B. B4. Borba. Tako je, kolona B. Borba. Dalje. Borba, ljube. A1. A1. Dalje. Veš. Ćete probati konačno ili idemo dalje? Dalje, dalje. Dalje? A. B4. V4. Pritisak. Dalje. B1. V1. Muljača. Dalje. Slavoljube? B. Na što vas ovo asocira? Dalje. Dalje. Mašina, borba, knjiga. Slavoljube? Dalje. Kolone V. Presa. A konačno rešenje je štamparija. Drugu asocijaciju počinjemo od kog polja? Slavoljube? B1. B1. Konfekcijski. Dalje. Dalje? Slavoljube? B4. Registarski. Dalje. Dalje? Slavoljube? G2. Ljubav. G2. Ljubav. Dalje. Ljubav. Živana. Dalje? Dalje? G1. Mrlja. Mrlja, ljubav, Jeca, Živana. Ime. Ne. A3. Medalja. Dalje. Slavoljub. A4. Knjiga. Dalje. Dalje? Rešenje kolone A, G ili konačno. Vladimir. Dalje. Slavoljub. Dalje. Slavoljube. Svet, naslov, medalja, knjiga. To je kolona A. Mrlja, ljubav, Jeca, Živana. Kolona G. Konačno ili dalje? Slavoljub. Dalje. A konačno rešenje ulica. 27. emisiju u 40. ciklusu završavamo rezultatom. Slavoljub 0 poena i Vladimir 152 poena. Vladimire, i vama i nama je sve jasno. Mi se vidimo u četvrtfinalu. Vidimo se. Vidimo se. A do tada da vi lepo nosite ovu majicu. Ovo je poklon od nas, a na njoj je skočka. A možda i neko od vaše dece, neko od vaših 4 dece. Pa vidjet ćemo. Zavisi koji je broj majice. I kome najbolje pristaje. Možda i supruzi. Naravno, tačno. Želim vam sve najbolje. Hvala. Slavoljube, šta da kažemo, vi zasigurno idete dalje. Hvala. Malo terema, 0 je 0, ali možda i pozitivna 0.
Ipak je Ovoga neki puta rezultat. jeste. Da. Pošto se Da. vidimo u sledećoj emisiji, Hvala. sad je malo lakše. Evo sad. Pa, bit će, nadam se, Znate drugi pravila? put sigurno bit će lakše zato što znam pravila, pa malo ću se pripremiti. I brže ćete reagovati, Apsolutno, je li tako? apsolutno. Što vi treba. Da. Želim i vama sve najbolje. Hvala. Da li Slavoljub Petrović, dobroveče, Dobroveče. na poziciji plavog takmičara, ili Vojislav Atanacković na poziciji crvenog takmičara, dobroveče i vam dobroveče. Slavoljube, da li se sećate šta ste obećali na kraju prethodne emisije? Da ću u sljedećoj emisiji bit ću uspešniji. Tako je, da nećete imati tremu, Pa, neću imati tremu. jer nemate je sada. Pa, trenutno i nemam. Znači dobro ste Dobro. i spremni Sprema. za nove pobjede i igre. Da. Igra je moj broj, a broj traži Slavoljub. Stop. 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 Tražimo broj 268. Stop. Birani brojevi su Stop. 4, Stop. 2, Stop. 7, 1, 10 i broj 100. Vreme. Slavoljube, koji broj prijavljujete? 272. 272. Da. Vojislave, 270. 270, izvolite. 2 puta 100 plus 7 puta 10. Tako je, 270. Rečima možete postići mnogo toga, čak i osvojiti poene. Slavoljub, Stop. 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 vreme. Slavoljube, koliko slova ima vaša reč? Slavoljube, recite, koliko slova ima vaša reč? 5. 5. Vojislave, Probat ću 7. probajte. Osušiva. Osušiva. A koju ste reč vi imali? Čivot. Rekli ste? Čivot. Čivot. A mogli ste i sastaviti reč od 11 slova kao naš kompjuter. Koji je autor plana spoljne politike Srbije iz 1844. godine? Slavoljub. Ilija Garašan. Tačan odgovor. Kako se naziva deo ćelije koji ne sadrži jedro? Slavoljube. Recite. Mejoza. Ne, Vojislav. Citoplazma. Ovo je tačan odgovor. U kojoj južnoameričkoj državi je Santa Fe glavni grad? Slavoljube? Teksas. Ne. Tačan odgovor je Argentini. Koja vrsta životinje je bizon? Slavoljube? Papkaži. Ne, ovaj odgovor ne možemo da prihvatimo. Reč je o jelenu. Kao što znate, emisiju zatvara igra asocijacije. Koje polje otvoramo? A1. A1. Pokrajina. Dalje. Vojislave? A2. Britanija. Pokrajina, Britanija. A4. Škotska. Ne. Slavoljube? A4. Swansea. Dalje. Dalje. Slavoljube? B3. Bajka. Maćeha, bajka. Dalje. B2. Dobra vila. Maćeha, dobra vila, bajka. Dalje. Dalje. B4. Rekli ste? B4. Ponoć. Maćeha, dobra vila, bajka, ponoć. Savić, Pavić. Dalje. Dalje. B1. Đurišić. Slavoljube. Dalje. Dalje. Slavoljube. G3. Mozak. Prst, mozak. Ruka. Od G. Ne. Brzo, Vlad, Vojislave. Ne znam. Rešenje kolone V, Snežana. Rešenje kolone G, Mali. Cardiff i Swansea su gradovi u Velsu, kada govorimo o koloni A. Vojislave, vi otvorate prvo polje. Koje? G4.
Privreda. Kolona G mala. Ne. Slavoljube. G3. Mrak. Da. Mrak. Rekli ste? Slavoljube. G... Hoćete rešenje kolone G ili dalje? Dalje. Dalje. Slavoljube. To je G1. Advokat. Mala privreda. Ne. Dalje. Dalje. 2. B2. Dalje. Džepovi. Dalje. Slavoljube. B4. V4. Vazduh. Dalje. Dalje. Ostalo nam je kolona G i konačno rešenje. Slavoljub. Toplota glavna. Ne, konačno. Energija. Ne, Vojislav. Dalje. Ne znam, dalje. Rešenje kolone G, komora. A konačno rešenje gas. Grejanje na gas. Gas je poznata marka farmerki. Kiseonik je gas i gasna komora. Ovu emisiju završavamo rezultatom -5 poena za Slavoljuba i 161 poen za Vojislava. Slavoljube, izgleda da vam nije dan, niste imali sreće. Krenulo je, ali? Slabo. Ipak je slabo, ali dobro mi je to oblast koju poznajem, tako da ne bi bilo očekivati da osvojim nešto više. Prema tome, ako budem dalje učestvovao, pripremit ću se, tako da će rezultati neće biti izostavljeni. Naravno, a nadamo se da će biti i više sreće kad nam dođete sledeći put. A do tada, želimo vam da lepo nosite ovu majicu, da se uvek setite na nas i da gledate kviz. Više ću gledati. Više ćete gledati. Tako da ću gledati. malo više se adaptirati na to i uključiti se malo više i da naučim to kako postupci. Odlično, sva pravila da savladate da bude mnogo lakše. Vojislave.